Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Sve za futbal. U ovom videu ćemo se zagrijati, jako zagrijati za svjetsko prvenstvo. Malo ćemo se poigrati projekcije i vidjeti šta će se desiti u slučaju određene pozicije u grupi za Bosnu i Hercegovinu. Prije nego što nastavimo, vrlo je bitno naglasiti da ne želimo nikakvog pritiska praviti niti prevelikih očekivanja. Ovo je prije svega želja da se malo zagrijemo, da proradi mašta pred sami početak svjetskog prvenstva. Svi znamo da je sami plasman za reprezentaciju Bosne i Hercegovine velika stvar. Imamo primamljivu grupu u kojoj se može igrati, to je velika stvar. Biće naravno vrlo uzbudljivo za pratiti. I naravno moramo naglasiti da ne smijemo nikog podcijeniti i da smo tu prije svega da iskušamo naše mlade momke da okuse svjetsko prvenstvo. Ovo je velika stvar, idemo bez pritiska, malo da se poigramo i naravno provokativan naslov nije samo da bi vi kliknuli, nego zaista ima ciljan i realan razlog zašto smo stavili taj naslov, jer jednostavno ako pogledamo, a to ćemo pogledati naravno u ovom videu, izgleda da je ipak bolje da Bosna i Hercegovina završi druga u grupi, pa čak i treća nego prva. Naravno, razumijet ćete to malo konkretnije, iako zvuči čudno na prvoj. Dakle, Bosna i Hercegovina, napomeni radi, je u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, izvinjavam se. Katar je dosta slabija reprezentacija protiv koje je realno očekivati da Bosna i Hercegovina uzme 3 boda. Dakle, realno očekivati da Bosna i Hercegovina završi najmanje treća na tabeli i naravno ova prva utakmica koja je već u petak protiv Kanade će odlučiti šta to Bosna i Hercegovina može očekivati u ovoj grupi, a vidjet ćemo da plasman mnogo toga može promijeniti u idućoj putanji. Ponavljamo, bez pritiska, ako se ne prođe grupa, nije smak svijeta, možemo očekivati realna 3 boda, a sve preko 3 boda je naravno veliki bonus. Idemo sada konkretno šta će se desiti ako Bosna i Hercegovina završi prva u grupi. To bila fenomenalna stvar, veliki uspjeh završiti ispred velike Švicarske, ispred domaćina Kanade koji nimalo nije lagan protivnik. Bosna i Hercegovina bi u šestini finala igrala protiv treće plasirane ekipe, ali je veliki problem što u mnogo proračuna izgleda da ta ekipa bi bila ekipa koja je treća u grupi I. Napomeni radi, grupa I se sastoji od Iraka, Norveške, Francuske i Senegala. Ako je realno smatrati da će Francuska biti prva, da li je realno očekivati da Senegal ili Norveška budu treći? Strašna ekipa, kogod to bude. Da li zaista Bosna i Hercegovina želi igrati protiv Senegala ili Norveške, koji su u ovom trenutku realno dosta bolji reprezentacija od Bosne i Hercegovine? U drugim mogućnostima, dakle, ekipa iz grupe E, F, G ili J, dakle, Ekvador bi mogao to biti Švedska, Japan, Egipat, Alžir, ima tu dosta mogućnosti, ali najrealnije ono što se najviše može očekivati jeste da bude ta iz grupe I, Senegal ili Norveška. Strašan protivnik odmah u šestini finala, a u slučaju prolaza u toj utakmici u osmini finala igramo protiv prve ekipe iz grupe K, a to je sasvim sigurno Portugal. Strašno, zaista strašno, kogod bude prvi u grupi B zaista neće imati lagan put, treće plasirana ekipa neće biti nimalo lagana, a onda Portugal u osmini finala, strašna ekipa, jedan od najvećih favorita za osvajanje samog svjetskog prvenstva, nimalo lagan put i nimalo dobra nagrada za prvo mjesto, zato idemo ka drugom mjestu da vidimo šta to nudi drugo mjesto. Odmah je mnogo konkretnije, drugi u grupi B igra protiv drugog iz grupe A, a to je fenomenalno s obzirom da je možda najslabija grupa na ovom svjetskom prvenstvu u pitanju. Meksiko, Češka Republika, Južna Afrika i Južna Koreja. Zaista bez uvrede i naravno Bosna i Hercegovina nije u položaju da gleda ikog sa visoka od ovih selekcija, ali s obzirom na ostali protivnike, na ostale grupe, na ostale mogućnosti, ovo ne bi bilo nimalo loša stvar, zaista što da ne
zašto Bosna i Hercegovina ne bi mogla dobiti Češku Republiku ili Južnu Afriku u 16. finala. Zaista, s obzirom na drugu poziciju, ne bi bilo nimalo loše kogod bude u toj grupi A na drugom položaju, pa čak i da je prva. Zaista nijedna od ovih ekipi nije mnogo bolja od Bosne i Hercegovine. Zaista je sve to naš kalibar, te realno je da se može očekivati u slučaju tog sukoba da Bosna i Hercegovina može izaći kao pobjednik. U slučaju da Bosna i Hercegovina dobije tu eventualnu utakmicu 16. finala, igrali bi u 8. finala protiv pobjednika između najvjerojatnije Maroka i Holandije. Velike su mogućnost da Holandija bude taj protivnik, kako god dosta lakši protivnik, da li to bio Maroko ili Holandija, nego Portugal. Iako uz dužno poštovanje smo dosta slabiji od Maroka, Holandije u ovom trenutku, Portugal je mnogo jača ekipa i u slučaju prolaza ipak bi se mogli nadati nečemu protiv Maroka ili Holandije, što apsolutno nije slučaj protiv Portugala. Dakle, jasno je nakon ove kratke analize da smo u dosta boljem položaju u slučaju da završimo drugi na tabeli. Ali ono što je tačno zanimljivo jeste da čak i da završimo treći na tabeli ne bi bilo toliko loše. Ima opet raznih opcija, nije sve zagarantovano, ali najveće su šanse da bi igrali protiv prvog iz grupe D. Grupa D se sastoji od Turske, Sjeverne Amerike, Australije i Paragvaja. Za očekivati je da prvi na tabeli budu ili Turci ili sjevernoamerikanci, izvinjavam se. Nijedna od ovih ekipa nije mnogo bolja od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Amerika ima dobre individualce i dobro rade, ali ništa previše kvalitetnije od Bosne i Hercegovine, dok Turska ima dosta bolje individualce, ali kolektivno nisu baš funkcionalni, tako da bi Bosna i Hercegovina imala realne šanse protiv i jedne i druge selekcije. Dakle, ne bi bilo toliko loše ni završiti kao bolje plasirani treći u našoj grupi. A u slučaju prolaza u toj eventualnoj utakmici 16. finala igrali bi najvjerojatnije protiv Belgije, još jedan protivnik koji je mnogo kvalitetniji po individualcima, ali koji kolektivno apsolutno nije bolji od reprezentacije Bosne i Hercegovine, iako im bolje ide u posljednje vrijeme. Nije jedan kalibar Portugala, na primjer. Dakle, kako god okrenemo, i druga i treća pozicija su bolji od prvi, zaista dosta nevjerovatno. Naravno, sav je fokus trenutno na grupi i kao što smo rekli, bez pritiska treba ući u ove utakmice. Zanimljivo je naravno vidjeti koliko samo možemo se nadati ići daleko. Ostavite to u svojim komentarima, mi se vidimo uskoro, hvala vam.